Moto adishimama ya mamunyina ha ya mwakwaba Adom TV Premtobre Kasee so awie nsamosie na braso sa utibi nsama etodwa wo mu bi ya obeti eni yabekwa atoyema ntemu na swani sa okache se de bronya yi won mu edino efa abeto dwase enipa enso bi epra eye tututu bi a kasa wo ho Central Mosque ewo eye from mantemu no ne sembi na awie Yede bro Adom TV Premtobre Kasee wo share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV ya 119 DSTV ya 280 uko YouTube search Adom TV 2 na kwa adomonline.com semine sema foforo bi ewo ho media fia amankwa tamaklo yada se afia ni dem yenti se den sem ni nkyeremu etie atoyema ntemu bronya die edasonko na ni nyina no ye nipa ya na ye kasa won ahyehyɛ kaka mutu bi de edi agro no na fiwe mu de se wani so ka kyerɛ sɛ de wo mo bɔpe so firi miamia hodro ba ye be di agro no kase no kɔ hɔ eto so Enyuma okutie ye 25th eye new year watadi eye enyumba kwa se ka se bronya na okopie mu Takoradi dia eno ano manfo no edigi wono mu eni ne senti se okopie mu sekendi Takoradi ne mpotemu hodia enyum yi bebia obefebia eno ena wotie sanse wono mu edigi wono mu ni a enya asemkuma omanfo pina ne dia sa enye asemkuma na asano nso de ekamia ye se wono nyina akwakusua ena wono mu esa na afin so enya asane nko awo no wo atade sononko bia eno na wono mu nyina ehye edikopie mu ewo sa dwumedie yi ase na bra wono mu ahye sa entade ya eye fe awie no wono mu esande mask bi ehye wono mu enimu na wono mu agye wonani na wo wi nso a sene asrafo ekosi smart a wono mu ehye won gloves no wono mu wi a wasan gloves epi atade no eso wo wi a wasan hye white socks no the canvas nso epi so obetimi afro mu se masqueraders nanso ye de din epese ye fre wono mu ene fancy dress enfin shape breni ana okupi mo sekendi ene ne Takoradi a ankles agine din ewo hono mu a embre bia obi atwense bronya bre ebedru na wono mu atiesi monten so age wono mu eni sa edwumedi ye ka ho asemi besemfinhye no eduonum mekire 50 years ana wono mu akoso a edi ahyehye so afibia amanfo kure no ewo Takoradi ene ye biaye a amanfo pina ebotwi ni trede ebepi mu hono mu edi wo ho ebehye sa dwumedi wi mu ebie enam we so amene yenya opanyin ba kwa waka empanyimfo wono mu enekofa ankos ebaye ebabetwetwe nkomo na ebre ne no ekasa wode to just say Ankos was formed in Takoradi from the people from Achefogobado Sopon. They bought it here 1956. Those who bought that type here, yeah, best money. That's why I'm saying the Ankos was stamped from Achefogobado, from the those that best man when I mentioned their name first. Then Ankos itself means that after that you know the reason of Ankos. It means that if you go to harbor, before a ship can burn, you have an anchor. With the rope, that anchor will be. So that anchor that goes down, that's that they know the anchors. Eko awudro bi tise to moose Sonato, Crunch, Billionaires, Cosmos, New York City, and afi Later Day Saints, US, washawa kumem, ene ekwawdu pia eka ho, wonyina ankos mu ene wo free ebaye. Enkrupi nso ho dia, wono mo mabuna na opese wode wono mo ebi pagimedie yi ase. Eku fu free bi kra ene aba ene New Takoradi, New York City Masqueraders, Club Lower, and afi Upper. Eku ayebobo so nyina wono nya wo bia ye ba kwa, wo hia na wono mo anante afakurum na wodi wono mu enema hodo a ewo won mu akire wo manfo na eho no enye wonani keke na wono mu eju eku ya bobo so akire wonyina no ebra wono mu enante dia afakurum no eho ena obia akire ne bobre se wono ene teso a obia di asa fefe ade kire manfo a wono mu nyina abotwi ne trede ababepie mu ewo bia ye ho no mu na se ne nyina ebeye odede a mema ye remfise wono mu a ema no eye de eye band ahodo a wono mu ebepie
mu ewo honomo wokura won totorobento ene won twene ebomu a enya asem kuma enwom ahodo etwegu a omanfo pina ani agye ho na eho no enye nwom bia keke na wonomo ebo enwom a afinimu edi ehim wo mayimu na wonomo ebo mo omanfo enso edi akire na wobisa ho se ekwan ben so na wonomo ntade mpo fa so eye no se wahye ne nso a wonomo ntade ne de ahoso bia bi ewo mu a ema no eda enso edifri ntade nyina mu sanse wonomo etisi emonten so a na etigire nwema woye den woni ebekọ wonomo eso any opinion we see entwetwe komo. Started in 1969 when I was in primary school. So this is my 50th year. So I've been doing it for the past 50 years. And this year I'm doing it with some of my children. I'm doing it with some of my children and some of my grandchildren. And that I am a management consultant. I am a management consultant. And there are people who are teachers that are... I came from Kasee, but you see, the people say 25th December. Yeah, it's on. So I like to come and join the Belonia. That's why I'm here. My free hall na young concern for fraud emo executive director ma global info analytics Musa Dankwa na ene ne kasa no ejina se PPP which public private partnership won betimi akonti akatase shepa nanso ya wo mo chedodo ti won de atodwa se wo se penfo ede wadi ehwe ho. Executive Director de Global Info Analytics Musa Dankwa ne ekase wo de atodwa se obipiem wo mayim omanfo pina na public private partnerships won moni enye ho ni nyina ene se ema won ho kwan ma won fa won sa emmosika mu ana sekretary se ne proyinumedie entumi enkoso we wo chirima emredu senhyehyɛ ahodo mpanyimfo de begu akwamu se ne be ya ono betumi ayere bia ne mu pampe se ne be ya ketase ne proye betumi tu ase wo manyi emu. Sometimes people know initially it take time to crack and sign contract. If you want to say about 2 years, no one signing contract in year, and no amount for nyabutre and massa no say ma eco fast. And secondly, traditionally no people because the amount for pay because obi no about discount bank say or the kosi then now the amount so the bribe a bedding into no. If you are buying crop for no one PPP, no one per se they are buying budget for a task na mutia na obetia crowd and change. You know, a market that is in the boy a project go from Kakra. Yeah, beboa, but very difficult. A new thing, you know, any easy sir, but say a push na enya nema be brabeno or PPP so that amount for home betom. And no, Musa Dankwa a sign in some we see in a two-jar. People say are buying pushes PPP more so that we can get things. Because yes, and we don't have to save it. The issue near affordability, rent now be charge for that, you know, be affordable. I know what me to ya. Bit my service so say buying sea hostels. Rent no range be na feel say nka unya nka be affordable. So who say numbers now say buying air planning hostel be not fair. So there's a amount for say be affordable no there is a planning no and no be boa and I with me about but that can dey obvious. Executive Director Abemu amfie aduasa enum a ne dia yenya ya rasta yesi abeto dwa se abasiwa bi a oye kuani mfie aduosia enum obonetuo twane mene afri so ewo sehwie atwema wo ba bia ni anwaso bekwai mansin mu Rasta wodi mfinhia no aduasa enum ene yesusu se wakokobo kuani bi a wodi mfinhia no aduosia enum etuama ayedom kasei wotina nanom ensiedo na ansampo na obebo opanyi etu no wodi kan edese kan etwa ne mene asansemu nyina sei esi wo sehwi atweme no wo bibie ne anwaso bekwai mansin mu watoye tifimantam no emu opanyi a wotina nanom ensiedo ni dia yenya ene James Nyankomagwa a wo yesusu se no ofiri efumu na wodi nani echiremu ewufia sare husem wesi esiye nanso abra odi sansem ni nyina wi ya posifo ekopim wo no ohunu se rasta ankasanso etinananom ensiedo obinim de nam somo no ankasanso eni wonka tiasefo hu biem so no na gene nkwa efiri nsem anaso bi ene ekum no wi akwakoye asemsebe ama yene kromofo bi atwetwe nkoma wodom de nsem wesi atodwa
Me carpenter ni anopa me wo soro ye adwuma na me te se nti etia mumbu ba ase wo yo makumi bla James wo makumi kunu ana me see form ana me bisa ne se dia asa na so ne kunu ko bush na duro na o mko bo sukuru duro na o mko bo no ahwe agu ama ne kunu aba se obefa bi na oba no okofa akasu na se bo bi so abodamte abona kuru be o mko ko ne bo hye nti oduru ho na pembe o te se tu akasa ten na ne kunu bo nipa ne din obo ni diban wo fe o ti bi o ne se kan teta asi awu ko tu mila wo pamo wo wa afro na wapie wo so na wa no so edwura anajo a na etuo na atai bom tentene no wodi pie but edwura wi abehunu na piste mienu na hyene ha na anajo bia so na botoso bia me sister panyini ni kunu se su onu ntie kwa afi won kwa afuom da boy ne de wa se pom ha no ache na yedemo concern for mu Red Line Entertainment won ene kane Deputy Director General Ghana Education Service for Quality and Access and a name one more NHIS registration at the amount this year be year wo so war for mantamu. Any Kane Deputy Director General the Ghana Education Service Akawanti Abuma any National Health Insurance Scheme wa bia mo manfo one more go so wa have mantam no kwa te kwa na system pampo one mo entia be say boa yen community no at times entertainment no nu kwa say kwa say ye kobonyo mo nko akwakosa nko a wo say de nyoma bibra ebe boa ma nipa pomudin so atima na so ade aba say nipa ni apomudin a ya na e de nse nipa betimi akwakoginani enti na hwe to kwa ye free screening na eguso ye na afi health insurance na nyina ya de fa ya pomdin ho nsem enti yesre tifo yesre afo omo akwantum se afi bia ba be wedru a ya omomra fie na ye nyina fo don odonya de emum na afi emfa ni genya de nhihye so kama pa Ahona Paramount Queen Mother Wogo so Traditional Council Nana Ifia Sewa ono spepi dwumedi no ase ebo empenyifo abaso se ni wono mudisa adefefe we si ahihye so amomanfo empenyifo ahihye se dwumedi o ma ya ama na efe se yetimi ananti akwa ba sabi obi amre obi anti anto obi anyehwe ye nyina ejine na so ntimese se dwumedi we wo mama no nkoso busumi nsia bia ye ntimi ntintini empom ntimi nya den mai as I say, health insurance. Sabi free. Obuwa oyaria oni insurance or the beko. Oka ka ebe boni nti oyare kura no otifi ontimi nko. Eti say adwumadi o mafatu o mu so wo health insurance free no. Nyame hira wo mu no mu eche nyame nya wo mu kese. Na de bia wo mu nya sa adwene se wo betimi e ma say adwumadi o ya baso no mu aye we free no. Ye da wo Yanto Premtobre Kasee no so na yanko yansam foforo mu aye womasua na yene National Private School Association one more director na jetua na eba bedi enkomo na yahwe afi nyame adom de abewram 26 December yebu nkompo na yahwe yachi se de womasua mu ahihye no enso etumi ayeye Bema name official pay. Yeah, and be able dear. Yes, Adom. The Yamia say, Papa, Yamia Dom. Said Robert ye. The Jaudia and woman she moon some I will bring ya Chadiano, see a bedding woman young como. Near her said their fee and near see a coy. Yenim say a bind sign. Tendis a buy a buy ye. A kai person and penny ye educational forum be water region. I can't send baby. Because say there be a year do you say me that's ma eneye afofida na ye edakese edema ewiase afa na nyina kristofo ide ma me mfa sa kwan so ema obia afinchi apa na ye nyini ye se afi nkometo ye mfie eso ye den ebiem na edin no eye obenfo nana kwesi jitua obenfo nana kwesi Executive Director Ghana National Council of Private Schools na de wo kan etise ye bu nkompo akohwe sene a ye ngomasua si hyase efrie ebra omampanyini be fa na benwa etoso mienu nse de di kan kora ngomasua mu enne se oyi abasonko bi di si ho se onhwe na onye ma aba animu obu aho emfa sene ya ngomasua be si akọ idi ade ba ko a ebeda adwa pa ne se abandada no eyi PTA efiri ho we no ekire se baby a ngomasua akwa kodro no esese ye de PTA
esan eba ebiem ana afe nsusu no na akwakoye nse na ho bebre so abano ba free SHS omu betwem ana say ade nti committee no recommendation no one of it no key no ekire say free SHS no abano ntoaso na emomu no omma ankra schools a omo nsusu ewo ntoaso school I was senior high school no omo chefa no mo nsusu mfo omo ho ode meye den emeka ho ana afe nsusu no aban hwese get fund no eyina na sika na ya kapo no ma aban no enkapo no ye den ebiem na omma emuma sika bi ebeba bi a ese de ma aban na se ngumasua ekonkan no omfa enkonkan na fei no omma ne ho nye ha se oyi double track no every ho na emomu no onhwe se obetumi de nhihye ahoro bi agu akwan so a ebeduru ebia 2027 no de na yetumi ayi double track no ayede every ho na ohwe technological aspect nso so a abano bentumi enhyemu ekna enti san trepoye ahoro be nsia we mu ne ade a ohwemu a eba beto dwa ewo saa educational stakeholder forum no yede ase na we ni de edi kan isan se ye na ewo ngomasua ma che kakra na ihu ni se empempi no se policies bi ba eya na ye nkofom ene timamufo no eni nkomo but we ni de abano ma timamufo no kwanya ma omotumi de omahoden be ye den eba be boa enti no na eno wo de ba ye be ba adu mesa ba ho de na efa no wasi no so eho no hu ne say 2025 wasi ni de de di kan no ye nyina ya gye atom se senia na yesi hwehwe se nka ye mmofra no betumi enya nkitahodie ene ahoma pa na se zunsanso no ama no saa isan ze ya na ye nyina ye hu se so bi kokotro nso hwe a ya na ye hwe se bi obenya A ana se aggregate 1 but we no mathematics any social studies ananka eye ade e betumi kire kwan bi no entumi ama no saa ba we mu nyina no free ba bia efre ana abeduru ba bia eden yeduru saa mofra we omukotro saa BC we say no omo na ye mofra wasi no omo na ye mofra omudi kan a 2018 academic year no yesisa new curriculum no ye de omo ye den ehye ase na yesisa curriculum no ye de bibi ba ya na ye frɛ no our world our people mini wo kase mini wo kase ne ye ne be 2 or 3 years ne ye se ehun emmoa ye bi menti ye nyimfiri ho ye yifiri ho saa mra ne mofra no esua ho ade ayeden ewie wo hwe nso asa mofra COVID-19 wo kai se mofra bi kwotena afia ye from ba ye so mora metron so hwe no saa mofra we nti sa wo hwe ye nhihye ya horo ye di mofra we fa mu ene akokoduro ya ensonsunso ana ya ye den ye nya ye no na momo no ye be stress ebra ye koye nim ide ye hu ni se ne ye hu ni se ye lupo bi a esa aban no etumi eboa ema ye nsonsunso ahoro bi a ye die bia no ebetumi akoni because say obi kotron so ha beyond the BEC failure what next we should start thinking about it because name of friend na na bia brena yes on tron so he obetumi di ne nyansa ne nimudi ayede atro na imomo no abofra eno no kire say wa failure abrabomu ana entisa enti yemma nkranhye momu no enhye nkran say mofra omukọ saa wo hawo ni mu omuwo akwana horo bebro metimi afa so a omba be ye timamufo pa eboa oman Ghana now ministry no so emmomodin se bibi biara ese obede ma akyerkyerefo no ode be ma omo na etimi akọ nkan e omumasua kwan so wo saa kwan okay nti no yamra back na ehwe forum no oma ye wie afi no akọ na wie ya na sanyame adom moving forward say we president and our director de ma private school we nkomodie na ekoye ni nyina na ebi fa mo ho a mo so afifufo ma beboa ma mo dwudi akonka ye no de niema ahoro ba miensa ye de ato ye apno so a ye hu se forum no mu no ni edi kan no ese se aban ti ase se enwomasua ye nya no wo private school na sa ankrankro school mu no eye o manager pade na say your manager pade dia ene kwan ben na aba no befa so aso awofo a omumma ewo ankrankre school no asene
ama omo nso so ngomesua amofra no nya ne ho no omo nsa aka because no kwasam ne say ukọ ba bi wo ho a private schools public school nye den eni ho nti timamuni na oti ho no ni eni da so a ni say ode ne ba no be call private school say ni pa kro no say aba na oye nhihye ya ese say aba no de ne ye den eka ho na wotumi eboa bibi ti say bia nkonwa say wodi nkonwa kokko go school bi mu say mofra no ntena so mfa nsua de a eno no proprietor no ntimi go ton nkonwa no enya so mfa so bia eye mumesua na ode eboa say bia textbooks ahoro amofra enyen edi call public schools wodi bi ko ho na ekokoboa eno no so eye bibi ti say BEC amofra no etro no sika no bo bia ni ho a eko school ra ho enti aden na aba no tue sika no ede ma yemfefo a omo public schools na omo wo private schools ne die aba no say you say omo na yeden etua na mencho no kra last year ye din komo no ekosi say say aba no guso o ne ye din kitahudi ahwe say obeti so because ebo no ye twamne bo na ye ne aba ye de krata ma aba oni ye hia ni a ye twetwen say ye behwe say ebre no ye be bie school yi die na sika na mo fro no tua omo ate so na nyanti so mpo na ye hwehwe isan say sika na nkasa no say mo fro no ko tro nso hwe a ye aggregate wo mu nyina modern bo no ana ye di gina hodin ma say Ghana say ne ye modern bo ye den etie enti say ye di bibi beto ho na ye susu dua na mo fro no ntimi montra be de ne yetimi anya mo fro na ho odin e de a kire say na mo fro na ho odin ye den esi e kire enti die di etoso mi ana die etoso mi ensa ne say free senior high school abano the private schools aka ho ya bo abano abaso ye say e bo na abaso but schools edioson ana abano e de aka ho ye hwe say 2026 2027 academic year ya ye be kwa akosimu a ye be kwa akoye de ye be page number ni mu na wo private schools a watete a ye senior high school no abano betime di omo nso asa ye de aka ho na ma numbers no ho ahen high Uni me say sa placement ebia ebeba ho abano ye 2025 no anko senia na yesi hwehwe no na ewiase nyina ehunu ni say 2026 si yentumi ansesa mfiri ho na ye faili dia na ne ye say yenye ne ya ne abo ya adwen say ye pese ye gunku edi nkugu enti ade ba ko ebetumi yi sa ade na afiri ho no say ye benya more private senior high schools no e dey account na omo wo facilities no sabre to omo ka ho a omo timi a prepare omo ho asiesi omo dey atwen mofra omo urban na se ko yentepu a se bia bre na so na bia ye ho kire nti na ye di omo ko ha na omofra no ko ho no obenya wo haw ahoro bebre na omo nso so a ye di omo aka ho no enhwe hu ni se wo mo na ye di omo medikan enu nti nhihye ahoro bia se se omo hihye na betumi aboa ama nia o maka no eba abeka ho no omo nso so eni so na entumi emma saa ngomesua no enkonka placement no so this time no ekoye na ho so no partiality bi wo mu ana me use say word no e wo private ne public in oh say placement no kane no na ye wo aba no de 30% so wo ba eco public school a obenya 30% placement e category A school but ye ni abanya nkitahudie ma asam no kra kotwa e wo court 7 ade a 30% no e dia ba 15%. Enti say no nte hu bias no bebre e wo ho. Na ade ba ko say ye e wo school placement ni ho ne say mini aba mofra no so mo betro nso hwe a ye di kan ye nso hwe no ehunsiesi ewo some mock ewo district ho no registration ye no district ho no pictures omutwa ye no district ho no ana afei omo tro nso hwe na so kra na district no na e supervise on say Ghana ha ye decentralize ye governance system enti adenti na dru placement ye say ni de ya anye no na to ho a enye yi as I say aban no decentralize placement no na say wote kwabenya ehun nim faso say obenanti dia ba nat ho ansa no aba benya emuaye because aboko bi wo nchen ho a
se wo go so a go so honom district education na wo honom ho na wo beye den obeko enti baby a eben wo no ho na ese wo betumi akonya wo mu aye bia ese wo ye den unya se bia wo ha no kire wo mo wo ho ne so ne so benya approval bia ese wo nya no wo ministry a eye communication omo no ye ne ho nya se ye kopo dompem na nanu de etwa wo betwam yi nipa santini tin ebi mu twahwe ne ade eba ne saa eno na ema amanfo efa ho egigi amanfo sika na ebi mu edi dream ne kata asehye nti aba no hwe se BEC placement ebe obe decentralize placement ni nyina na enyi saa unnecessary you can say pressure no nye den emfiri ho because awofo no do saa bre na omo eyayem hyehyɛ na yenye public education minua omu se unye school bi kwa eboa but nipa hankasa no baabi a obeduru a esese wutumi kwa abrabo mu no emu fa kase no gina wofo ene wo onipa no so akyerɛkyerɛfo no be no be ye bia but se wonu ansu a entumi nye den emmoa kano saa de ene nko be kɔ prempe obekɔ ntumi yentumi ka se wa fail but fail o eba prempe fo nyina aye den afeli bi schools akase no bebre nso aye den afeli nketo nso afeli enti ye model role say school bia wo ye owofo iwo ba no ye de ne beto obia no esese oba no ye de okɔ na nsa na ye be ye saa de no ye creative bibia ye friend no ebia directorate online directorate enti se wo be yi school na wo be choose school na wo be kɔ ho akɔ school no ehunu ho ahoso omo nhyehyeye omo mra omo di so ansa na wa choose sa school enye sa wo kɔ choose school no wie na ye di school na ma na fe de wo tu anamon ko school ma wo se anwe ho nye me fe eden ho ye mpenti enti sa na tie de a me ma me ba no nye den enko ho esan se wa ni kan antwa ho mfonini amfa nkyere owofo no mofra no ebra omo piki sa school no o ho akonya so otimi reject sa ekwan no enti yem build bibi e friend online school directorate obi akọ ha obehunu school bia ho so eno no mpo ebeyi se na me ko Amedia school yeseme nye Jalavia mintumi nye no saade ni nyina no ebe free ho ama 2026 enwomesua no etumi akonkan Rafani info si hey nyamisha na rade hwe onu abusua so on show so ni wabusua ni ebe se amen na ogusua boa ye se be ya womasua pa ebe koso ti ma yenyen krato yimra na ye ba ye betwa so Ma mumu akwaba sunko umbra dia Erichogodo is in the Fantidol, President for the Brothers and Sisters Association. Me kwhwe nsema Erichogu o Adom socials no do na yebezin kana yakọ atwuma menhia ho sama akodo honom wiki mu oye ifie a jetom na azecha na pa no jedumfu no kwekodu honom no wo hu nyimpa 6 ebusuafo 6 a bofraba a wezi 3 months ka ho wahwe honom kwa me kwhwe zo akodo honom message to the affected family. In fact, it's a very big tragedy. Since I was born, I've never witnessed such incident before. I was called this dawn that there's a fire outbreak at Achama Manchia. So this morning, I and my team were present here. Unfortunately, we found 6 family members dead in one room out of the fire outbreak. So what I can say is that it's a condolence message to the affected family. Into the Mara who sent me called Do or Achima Menchia, Ma Menjo Wadrin in Father Minsemi home. Janet, I'm more prepared no see Ija Ibioma na Yakopon Uhu Gana Funginara Mober. Nti no na adwencho de ben na kwame esubonte no se asa nipa ewieye nti no so na adwencho a ozebegen ye tuedo a oye wiki mu na police fo so metron no nye kuka bia zama wazam honda won fanye ziban ma awaso stem school fo no osusu de menyama no ya za wewie bia kogu honi fie meyen kohwe za kodo hono so Dana be 9 o'clock
and be friend free there. Say, who say, the near the cost there. My best is baby, yeah, what the car can na sprinter me look, and I sprint about 2 times. How about the sound? Now, you say, I faster at the betting. Not your honors. It's the Panaka man of Suki, Sadia, on the time, Namia region. The one I'm fair, no, some fair, Manda, white. Now, no more, yeah, could be any one done at the bay 9 o'clock. And be friend free there. Say, who say, the near the cost there. My best is baby, yeah, what the car can na sprinter me look, and I sprint about 2 times. How about the sound? It's my menjawajin share and father means semia or cordo no Bruce Scarecrow Isaac cannot say this also no care part of the time the master maybe is Simo headmaster small on the one call now one commit to the fee one assume now one kg yamani free no honum and farm brands the experience who was school now or share honum the king echo being too not saying the minute you want. Na he na adwene mu ne ehundo yo normal so na nyimpa ne case ba no orne ze de me oba ye biezi na so no ye hwe dodo a wo fa ya na wakaka ye problem is the ama hen papa nti so na adwentra ozebegen ma yentu ya do na yenko share committee a was a one report come ma onye omampanyin to ngu krom ko bi sem de mpo no Ghana mambra na obo yenhu ba no nyema bi wo ma wo sha so that was a sign na nyema kra was able to go na zekro be bezuma koten wo oye wiki mo enye de wo hwe de nka mampanyin number ozi a oye 4-year term no nka won twi nkwanyim na onye 5 years me yenko hwe ho asam na yemra. Many of the eminent persons that we met, including some who have occupied your seat, that the 4-year term was short. It was too short. And we also then learned that the emerging global norm was 5. And that even in the region, we in Nigeria have the lowest. I mean, 4 is pretty low. So we're proposing an extension by 1 more year. We have coupled that with certain recommendations on the area of campaign and campaigning. Many of the eminent committee for no was one reported my opinion. My major wide train father Miss Alfred Austin, Francis Alfred Austin, or say the people who said also one more kind of 4 years. Yes, or so the my school for the Obotuna was a secondary school, SHS for no. Ono one would use some 3 years. The book of Fina were back catching him there. 4 years to start. Zama a man your far won't to na 1 year and 1 wash that were put away. And Copon was so no or Russia hand papa pause. God is watching from above. Kweku Daniel say, I don't know the 5 years no obey papa share in Croa 1 work of 5-year term no 2 there was problems in Kanga Caribbean. And problems no one year the problems means sanka wa yes system that damage my hand and ko hunde obobwa ye papa baby ma ye no ma ye ko share hand video of the day ko so na Elisha huni no tiem there sorry we kwasol na Elisha huni no tiem there sorry it's no I'm busy dear trouble then you so the way social media pages ni nyinara do Morocco na so if you man kwata makruise nsam nke no boso Mayento akase no so na yemongra ye ensem foforo emu edia Minerals Commission board member na ene otufo ekwama Blue Water Guard for so wani die mu adamudie de woncho hu emfiri memo bia na ada wo ewo sesia bebi adwuma no wono ye no tichi won etu fem agudie galamsey fo no onhwe hu ye pa no obi amfa agudie bi antata won ada wo amo anyira omo enhyehyɛ no wondwumadi ho
Board member the Maminos Commission and Ajua Fulua ene editor Blue Water Gas Funina enimu say woncho ho emfem free sebra wono ko emontensa ko djuma man fodi sika ebedada wono mo amoye niam ense na fe emfata we ni wo kirima wono mo ni enku entete wakwakwaje ede ba behwese eni omanfo etuafo kuni efa kwampa so betimi atu onsosa no enye wono mo adehia wode nsem wesi etu dwa wa bra Blue Water Gas for babedu wonjuma o new edubiase wasantemantam no emu woma wono mo akwaba Mama mesika nkwaye wo mo de na menim so mampani wo arehwemu yemu se si yetimi asa de we nyina ye de sitia no obeba bebie adwuma ka se wa ene wo ye Blue Water Garden enwiro nko aho dwiro ba ho dwiro nua bi hu se adwuma ne ba mbe de mo benya biaye enti wo kwa yutri mu fan emma wani nkwa brisika o sikanti na me de me ye emwani kwa briska ma wani nso waba konchia na aban no so onya amokwada ana yesu ne ye board no ye ne minister decide ye yesu ye nim de ye be ye mo yama mo bra nya kwada biara da eho ena aban krachipene wadanse south oheneba kwabena ando enso eni editu Blue Water Gas fo nim so bepimo wono mo ehono mo a ensio ofin enum ena fe prade omanfo no atu afomagudi asene pan nti wono mo ni enkohono mo Insua kese miensa ene pie wo benzin mu eye brem eye ofin ena pra insua miensa na ewo adanse anafo be kire adanse south na no kreni ukohwe se de garamsefo aye nsuo no a ha dwen yie pa tibini wa kasa atu onfo se omo be momo ma omo ni mbrisika esanse sankrofo ne ye nkrofo asika wo mo nsem na mo adwuma ya tete wo ho na omaje pene so mbe ko aboa je Ghana esi wo no sa adwuma ni mum no mo mfa si o mani. Board member the Maminos Commission and Adom Yantoa Kasee no eso head pastor da International Central Gospel Church Jesus Temple one so ni overseer share Eastern the voter eso Reverend Dixon to force upon the to Ghana fo nyina ni mu say yanchiro do ejeyo. Head pastor Wada International Central Gospel Church Jesus Temple ano no asanye overseer dema Eastern and afi voter ICGC Reverend Dixon to force upon any to Ghana manfo nyina nim say ebrayo bronya bremu wono mo emma wodo ene etima entina wono mo emu no hweso emfanye wo manfo be wono mo nyina epapa but sansem we say etu edwa wa bra wono mo ene manfo bi ene wono mo je rehwe ewo Eastern Regional Hospital ekodu bronya dano ebomu Even when we money will be about until we decided a 4-year running. Say every 25th, we are sorry, no, any hospital for now, Brunia. Until the in your name be brave, Ubia Benya Biamana, so be brave, drink. Send a beya almost so be young Easter or no maniaci. The same time, near the Yamia Samusway, the entire Yesu Christo, when you put on the buyer. I say, for God so loved the world. So love is the reason for the birth of Christ. Love. And at this end of year, so be your bonnet no matter how painful it is, you have to look for space in your heart to forgive that person. Dr. Joycelyn Japoma SCB Ejina Hospital Penyufo nemu akasa wode as the PC ekwadema ICGC Jesus Temple say eni wono ene omanfo jare hwe e ho no mabeka buma wono edibronya yi manige ne so say omuni fie die enso fie gidi say nya Kristo de obabi anti e fe say etini no mabeche nya me na se na ya san mo mani age ho ya bompa e so ama ni me ko baby ankwara wo no e bompa e mo say enu na wo tini ko wie de na nya me ko ni aye kama ba ni pa se uni ha group bia nya me ko ma ko ma se o na boa eye Eastern Regional Hospital the better o ma se senya ye kan o ba afomo be gum be bra be boa. Head pastor Wada International Yet one some no so the makoyensen for emu na ene ya make say empenifo ahodo bi mu a omukwa hu ye hia mu ye mrewa ene enkokora na Hands of Hope
Foundation ena ene womo pemoa ede aboa mpenifobia etitisa ewo my Ghana mo Adom TV Kasee etosui edase mo akwaba fachaye na yenko chiri nkohwe ene mpenifo ye wo my Ghana mo ye ma ene mema wa ho hia ne ahokyere ye wormo ekomu apomuden famumpo so aya kokora na abre wanti kura no obia emfa no ho sa braso se abai me boa wo na we no Hands of Hope Foundation na esre emoi Secretary na event organizer the Hands of Hope Foundation GH Queen Ades enedi to abanyi enimu se adaroma wonfa wontoma mrebo wono edie ano se ne ebeya emiaye ahodo wono betumi esibi edi ama empanyufo ni efi wo meyi emu se ne ebeya wono so wonyi ne birimu no wokwa hunyemu a ebetimi de wono akwompo na abo wonso wono motumi enya wono asomdwe Offer to bring no. Oh yeah, ye nenu dradu hunu. O widen. Okonenyim. Na obatampa na nitima wo US abroach memen. O ye wonenyim sum there. Ebia infinu konenyim no. Ye benya bibiti there. Old age home. Another assisted living. Dem na wo friend wo hon. Ma umwana asebio wonyi baby ti. To dem ye be ya ye wheelchairs na zebra nkrofi. Se ye benya center. Ebia otowa ekohwara. Na chede wa with Premtobre until the Bochanama, Afina, na 23rd, na baby because many hurricane even before and then Yaya do any it's and the Yenya phone calls there. Oh, Osimesi and all Benton, no waka, Yentiments now about a person on and temporary, no afraid fear for there. One quart, no one can you panam. Woman on Saka ne bi so efa Adom Kasee fi de Kasee so de as the PC ma empanyimfo sendi wakai wono mo a wons wo de sre ahye wono mo afuno mo ya mami awa mando ya da na ase den fen mi we de na afhia pa ya dwun ho yenta ase ne ba waja ben ya obo hen ya maframa na ya nananom na ya jempa bote netu admo be no wo bia lo onye ye ya de ho na ase afi ya ma akodi ye papa ya de ho na ase angasa ya min shiro wo hina ya de ho na ase oh munhuni ye nyame na waje oya nyankopon na adom na nehu mobor ana waka ya ma mi hu waka na akuma mo wa bodum hene nyama otedam etam duku esi kire milo pano bibia wom da afibu yedi ya ma mi wa mi yenwu agi yanto so na sola Mercy Crouch Penny ya wo ho eye saka sakina ene make say ya de share ya won modi demo no ahye won mo edene won common fund ne mu emo a wode boa won edi demo no wama won mo bi se be ya won betimi de aye bibi no wajai adesresre This year was sola saka sinkina ene ashe omonfo asebe wono makwa bibi ato a wono mo sola mensinu nyina asene wabra wode akade ahodo ema wono ma wunyina efri common fan nimu se wono so ensom ntumi mbo wono mo no mfanyi bibi ema won ho chense wono makotena ekwa ho asresre ade Most of my people are going to live on this to improve upon their livelihood. And the say is that these items, we don't expect any of them to sell this or an item. They are strictly meant for them to improve upon their livelihood. So we warn them, and so we get to hear that any of them have sold this for her property or what she has received, we will make sure that such a fellow will not be given any subsequent one that will be dispersed. Eho ena president dema PWD sa wono ewo sola mensino emu imano balilamu enso enkase mo de to mensin assembly enim say while we celebrate we must also reflect. As chairman of the Ghana Federation of the Disabled, it is my duty to speak on the challenges that continue to hinder our progress and the full realization of the objective of the Disability Common Fund. One is delay in the disbursement of the fund. One of the most persistent challenges we face as a community is the delay in the disbursement of the Disability Common Fund. For many years,
we have observed that even after the fund management committee completes its approval process, the actual release of the fund to beneficiaries take an unnecessarily long time. Yampo Adanse Norton so Mercy Democrat Penny Charles Kofi Obe ara se Charles or the 12 forum was said be one married demo semen kan one share on form ko school one more sabeya one dache on ye at the sister for and to be Entrepreneur Wadanse North Charles Kofi Ogbuya your friend say Charles ene na de to awfa sebi wo ma ehona makwa bibi ato say wonoma wonma adesua wonani enku pa se ne be won so betimanya dache epane mum no wonja wonomo ejeje mu enam tibia wonomo ewu mu enti. We are dancing of this assembly in collaboration with the federations, various disability federations. You know, the kind of one say and you better translate as the Mianumoni and Dofo, Monia Drinking, to a Mufu, especially. Say more Bonfina that more integrate your and not society. Not the society near be an assembly near be also. I'm found Jim. Dancing of this assembly. Yeah. I say we are partners for development because almost was stake in our development agenda. Christmas afiaso nti see Christmas be mo ayekoi nti yekekan ano kakra ma ebi no so di asa kama eji o many various activities also was almost any talk shows nti inclusivity na the percent disabled for no more than partners in development. And which no yene omanfo asebi wona makwa bebi nso ato etwetwe enkoma wona mo de nsem wosi etudwa ene yene age aban so aboa ye niam am kan nyina omo ayamai na free tertiary na sese ye ni hwe me say me students although manya support about student education na sese so say free support ye hwese enso ye benya bi na ye nyina ye de ye ho ahyehyem said ye be ya ye mre say be aban be time empower your members ni bi education enyuma sem na betimi ene betimi ade ye be adwuma abeboa ye said be ye ngodan ebusua ye dem na fe nso ankwa nso no eso bu say obi nya hunamu chimatewa enye ade a echeze na wie ya no bibi obetimi aye say ankwa nso timi hu ye say bo bi say disability is inability. Yankai Yahona Yanshe Nijidemo and someone in IFL January 2026. Adom FM Strictly Highlight Jumediano and Ayekai or say a bebaso na fe bibian so etumi aye kamanti. The we here and say overju ticket near Shia Walla Palm Royal Beach Hotel na a highlight from Kwa Billy Ocean near Andy Dustin so any today here and say also over to me. Aba ebi 8 p.m. pepepe na tese dwumadie no ye de ahyehye so call ama single 200 Ghana cedis na double ye 300 na open no se wonu group oni abusua no so a package ahodo no so wo hono nti obetimi so dial number *725 *340 hash no select 1 and I select 2 now so what to me e de enya wo ticket ya wada bay na to say a 1st January Adom FM Strictly High Life 2026 Akobank for one more ena ebo echi edom Kumpugana Kahon Franco Trading Enterprise Dire Man Betters M-Ticket Ghana Lavon 2 Family Wash Enterprise Live woman na kahon yegyina no so na Adom TV Premtobre Kasee no ahana brema kwan na yede asia seda yo di amre ene adaje a ode ma ye media fia amankwa tamaklo yeda team ne nyina se ene wonso aje brehwe yeda se